kubor nagaslem jong unongsan hima. Ngadai iba Kenneth Shadam, President jongka Federation of All School Teachers of Meghalaya. Kabakantup ibarok hat ki adhok hakastik Meghalaya barok away. Tukum unong yalam jong kinong hikai mo. Ngadai ubriu uba smart bahaban pet iki kubor kini ki national and international news. Bat ngalapet uru kajing keren jong kini ki doktor ki bastat kalang saudong ke pertai. Ba halor kani kajing aitika kamtam kani u kobisil mo ubaki wanra sene sa Meghalaya ba ude uba bah tam ba ude uba bah sisya ba sisin bangi laaya ka first dose bat ka second dose kata kamot ka immune system hakamet katrekam hado ka sengi jingyap abangya keren syapang ka immune system kamot ka jingyale bersya yaki jingpang kamtam ladaka wan kani ka third wave sisin bang nila adap ya ka first dose ya ka second dose kamut ngimdadon kamsyo bantin ya kata ka third wave ti kamtam kani ka kobisil ki om ka sisin ba laay mo ngaro ngala adap ya ka first dose ngala adap ru ya ka second dose daday nagtakadaw nakwa banong ya ki paralok parajor kamtam mo ki bapli kinong kandong ki bangaya kendu kini kisngi kim kwa banay ya kani ka tika kidon kajing artatin ba leksin da ai la banyap leksin da ai la banyok pang ndrai ngapen sisya bangaro adu kane ka reta mo nadu banga ai ngasngau nganang sai nganang klan nganang kot bat ka dei sisya kata ka kajing pen klan immune system kata kamot ki dekot met kilong ki baklan ban yele persya yakino kino ki jingpang ki banwan kamtam kini ki klam kubit mo bakiong tenak tagadaw nga pensulur small bah wat lek ting pidai ban aya ka first dose pidai ban aya ka second dose ti kani ka jingpang kanum don bor show api but sisen ba piladap kata kamot kakamay kaji laban play ki yaw ki hat laban play ki dukan laban play ki school laban play ki college laban play ki office laban play kakai kapateng kanya chat mentawat hadal hiru kaba mo ka capital jongkari India ro namar baki briu ki ai injek chat mentala sedang long normal kat basangi sane pat ngayo asmau kubor mo bapeli ki bon ki briu ki ba duna ka jing tip ki dap da ka jing tieng da ka jing seir tanga kerpat ya pi semua bah walek tieng semua bah walek ayat artatin aya kan ya ketika kabadai ka kobisil ki doktor ki bastat jong ka pertai ki la kubur bakane ka de kata ketika ka bahatam ban ya le persya ya kini ki ya kan ya ka covid-19 bat ya kan ya ka third wave ka bala banwan bakan ya dana kan ya ka third wave ki don kam ban aya ka first dose bat ka second dose nga kentu ya pi iwai pe iwai ba pi dai ban lek no manta wot ban ai tengah kumunong yalam jong kinong hikai uba demo uba hikai ki school uba peklem ya kinong hikai ngakwa ban ai sisa kan ka kubor ba phi dei ban sedang no ban pendap ya kan ka first dose bat ka second dose kenang ba ka kamai ka ji jongi kan long normal no kan yak bet kan yak renti kumba ka julong baro cikata tengah ya kan ublei wiarap ya kitu ki bayarap ya ladi lada pimtre ban ya rap ya ladi kumno kan ublay un ya rap ya pi baru si kata ngi duai ko try to ai beki doktor ki bastat kin yo no ya kani ka injection ya kani katika ndrai menta haba ublay ula ya ka jing start hakini ki doktor bakin wanra ya kani katika ngipat ngimtre ban ai kani kade ka ba kalong persya wat ya ka jing hikai jong blay ru god help those who help themselves ublay ya rap ya kitu kibayarap ya ladi tengaru mentang aladon ndriu pusan snem ngadang mare ngadang le exercise ngadang sat ngadang klan ngadang long aktif barok hat kilian bat ngasyam ya ladi bang alat na pun kijing pang nadu bang aya kan ka first dose bat ka second dose blai sibun